Tuni Public Voice TV, Zolan Voice TV, Thay Huai Tutom No Awareness Program Pan Hong Wakung, Kay Kamin Khan Pihi. Nung kalina lung sim chidam lo minam le makai kikum hanga. Tu kalina lung sim chidam minam le makai chi thulu to thu tom kikum ni. Makai hoi nga na dingin mi pi te mi mal lung sim achidam phot phot ding akisam na higi ge hi. Semna bol na gel na khat pe pewa he na thang pai na khasian na bekto akito son lai teng pen ilung sim te achidam nai lo a hi lung sim liam ma pen ahun lapin ikibol keile akhangin akilo to theilai hi mi malle minam sung lung sim mei mate adam ki thei na dingin ahuam pi in mi pil te gen na a zatui nam nga a hi thubul pi nga to kibol kul hi khanna a thuman thudik de na lungul na le tua ading chidam taka nasep na a hi ni na a lungsim hoi nei na lungsim chidam na kha chidam na vilvel inei ding thupima ma hi thumna a lungmuang takin I om thei na agwal zo khat pe om le agwal lel ki sapa chi te pen lungsim bit lo na nam khat a hi lungsim pumpi bit na inei ding thupima ma hi Lina a teng ki ut leng mi muda pa ding chi dan hilawa kim le pam minam tuam to ki khol siam na a hi nga na a lungsim meima adam na ding han chiam kul hi thu te sik sanin neileng kidam ki ding hi mi mal lungsim chidam le minam sung chidam ding a hi democracy to kalsuan na munle gamte adiak diaka makai ding pen mi pi te tel a hi manin mi pi lungsim chidam ding thupi zolai hi tua hi keile lungsim chidam lo mi pi te in gama ding makai hoi kitel hia zo lo ding hi mi mal lungsim le minam chidam na dung zuyin makai hoi le makai ginalo piang koi thei a hi na gal mu thei na ding le hi dan din mun mu zia zong na om gi ge a hi na aki thei sak nuam hi hang lungdam Zolan Voice TV pan ke kamin khat pi hi mai kala ki muking ni